Biyag ti tao. Ay na, aguyak ka man lakay. Unay mga minin da ito'y nga uyak aya. Kasano ayaket uray na lamag. At di kamot nga minag-sweater. Agimbag to malada ito'y bakit. Ay na, denggam nga dagiti ibagbagakken ka Lakay ken baketan, iso anas ken nasalwadan tati salon atta. Ala, mabitlaan tay nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron, bakit? Hello, nanang. Aping ngay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso adi kay man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka diya sumarungkar kayo mat diti probinsya. Anya? Kasta nga mitibilin ni tatang Mau. Kan ada kumapay ibagak. Mabalin ka de nga kinlawa kiti kwartam. Haguyak ngamin ni tatang Mau. Kan inak ko maipakita iti doktor. Awan gamin maitid ti kapsat mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala, bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakitak nga iti doktor ni tatang mo, anak ko. Wanan. Mangipawita kiti kwarta yung bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupay taramida. Bye. Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nangipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay ket nasayat pawita matida. Takasapulan damat. Day talatan nagdawdawat iti kwarta ti amuda. Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel mulisa. Iso panunutom ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Jikabsat ko ngay. Di na pa'y maikan matida iti kwarta. Ala, bayaman. Ken mangi-file ka iti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat kutse tayo. Mapan tayo iti rabi iti Biyernes. Ay, isupay apagbanugan dayta. Nagado taramida kiti opisina. Anya? Kan may saan mat nga isudat tinang paadal kanya. Nakaadalak babaan ti bukod ko abanog. Nakasano ngamin. Day talag sugsugal tararamidan idi ni tatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awampay gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Ala, husto daytan. Nabayag daytan. Katpatya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawi itan at talakayan. Kasapulan na nagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na iti, awampay bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipata mong tiguram iti amam. Saan na nasaya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit? Nanang, anto'y tinatang. Kukuha yung timay sa repet. Ay na, agyaman na Ben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay salangan ti uyak na. Nagagagas mo. Pasensya kayo nanang tawan mo't namin makukwartak. Nadaman kwartak. Kumdas lang igatang may itibagas kung sidaan. Ay kuwan nangruna ta dumag nga rudan nakyaw. Mas importante da. Da kami kanita atang mau awan parikot. Tagmula-mula kami itinatag. Imbag lang ay ilako may. Ay, uwan nanang. Anyate ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka dito eh? Diyan mo anak ko. Tado ka no matitrabaho na. Mayat kumaano sumarungkar da. Tap nagkikita tayo mat. Ay, sapay kumaata sumarungkar da anak ko. Kaano na di na udi ang nagbakasyonan da dito eh? 5 samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga road. Iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkad din kung nagbakasyon tayo dyan lugar yun. Sarungkaran tatag itinaganak mo.
Kat inton sumaron no, sarong karan tayo mat dagiti naganak ko. Adula amin. Manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yu ti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo ingkay latta. Sana ka sumurot. Apay ka di akasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya. Tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarong karan tayo na. Ay sanon. Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat lakay. Ayat ko lang ti makadal. Dinto ta ni tatang. Takawon na pa'y ti matgudak. Imbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta. Tunggal agkit daw day ti kwarta talaga makapungtutak. Nay, day talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananang mo. Katwa na. Jaylaw man ay akanan tayo aging malpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot kamot din. Gumatang kamot iti abasto dananang mo Itan niya aga po. Antay nga ro din. Ingka kita na kita anak mo. No nakasagana dan, tayin tayo. Naimbag man ta, nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rudan. Una. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya ginangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? May salang man. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay, san? Oy, Ben. Numakay ninom kay Tarak. Ingka gumatang no dakwartam. Eh, bakit? Mas dawa ka. Apay nga nga da ka ditoy. Tapnan niya, agikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamat akasta, Ay, bakit? adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami ditoy, nanang. Tatang. Angam no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang ditoy. Anak, di ka agsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami ipahimot ka ni nanang mo. Apay, Lisa. Nasakit ka di tinakam mo. Ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wan, nanang. Ngamin, gastos lang. Amok, anak. Kasta ti panagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pa ilaang. Imbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat tatawagan yung agkid daw iti gatang yu ti agas yaw. Ha? Ay naahawan mo't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Ado ti anak dia adim, Lisa. Kan awan nga min masnop apanggedandang agasawa. Kat, basol ko pa'y? No kumata nagpursigyan nagadalakas kanyak. Di ada kumama na sa yata panggedan na. Ngamanyangay nga ron. Kat inun-una na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog mat asikog ti asawa na. Ay, tap na mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasam day ta. Umdas la kada kayo ti panangyanak yu kada kami. Hangam, di yu inaramit ti responsibilidad yu. Kas naganak mi. Agasam, elementarya ak pa'y laidi. Ngam, mangmanggedakon. Kalpasan na, alaan nyo pa'y ti matgedak. Tay gatang nyo iti bagas, wano asukar. Wan, anak ko. Amo mi dayta ka ni nanang hiyaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamo yo. Nakaadalak. Ngawan na itulong yo. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid John, nagita sa bati ng bak, Raul Barok. Imbag lang ay palumyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Uwan tatang. Agyaman na ka. Kan nagkali kami kanina nang yo iti kamutay. Tapno ang dayawid yaw. Ramanan nyo iti kamutay. Sana pasig at tinapay iti kankanan yaw. Uwan tatang. Agyaman na. Nanang,
Agawid gaya man daman ng Lisa? Wan, anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na. Kaputan nakaadal. Wan nga ron, nga may na, saan mo nasakitan day ta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dita nakaadalain, nanang. Awan mo ti dakas ngay naramit ko kun na. Tapno kas jay ti ibaga na kanyak. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mga agsakit tinakam mo kwa na? Kamsat mulat ta day chay. Nung nasakit man tinakam na kada kayo kani tatang. Saan na kumamot nga iraman Imbaglaangan ta nakapagtapulak iti day di agundaway. Kat pimanawaklangan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma. Nasaya at matalimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti pare ko. Inlutom kaya man dagiti kamuti, bakit? Wana, kanan tayo Sayang mo't may padawat kulaan. Amon bakit? Uray na sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Ni, anyaman ti kayat mo nga ibagan? Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamuti, kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawan. No di kat, uray maditi panagsasaom kadakwada, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan nyo amin dagita, kamuti. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anakaadal ka no nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakter kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Siyaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin, amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya? Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakad kada kami. Ang sana kakaskan ka nga aging gaita. Kat nasakit pa lang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinakam. Tang, awatan nyo dati pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min tay buridak ko. Angam pansit la ti linuto mi kani bakit. Taday talang ti kabalan mi. Idiso ko na. Dito lang misahan to, panglaan nyo. Wan, anak ko. Katagyaman kami. Ben, anak. Saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kani tatang iyo? Saan nanang? Siyaklaw hunay, anak. Ngamin. Saan kayo pinagadal kini manang mo? Anya nga nga tatang. Kat sugador kayo mo't ide. Wan nga raod. Naladawan ti amin, hindi makaamirisak. Saan na balin tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko. Kat nagadalak akas ka ni Manang Lisa. Mayat ko matibiyag ko ita. Angam, anyangay nga rod. Kat nangasawa ka dagos tatang. Pakawan anak ka. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanyak. Amin tayo katagkam mali. Saan tayo perfecto tatang? Kat ni manang mo. Diyak mababalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag. Nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Kung bakit naragsakak para ka ni Lisa. Bakit inaktibain na iti mula ta sa ba? Taim bagla nga ilako tano malom. Hey, agmula aklat ta iti sabak. Kanda dumapay.
Ay, sana bali tayo jay igid latidalan, mait. Kaya no da maapit, para manantamay, dagiti akin daga. Ala, ingka nga rudan, kataganad ka ah. Ewan bakit? Siyak mo't, inak sa rungkaran dagiti mulak akamote kan pambarak mo tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga dabugong na. Ewan, naimas da ita. Ala, agan anad ka iti ipapan mo iti umam. Kita ti dalan mo ah. Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat ka mo't. Kita tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ay, word. Unay ka na ya. Expert da ito asawam. Kunamsa. Tatang! Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay nilolong? Nakita kay di kasabaan. Nakaidda. Ha? Kasla na tayen. Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamid mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang Nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kastoy matan tinagbanagam. Nanang, Benanakawanan ni tatang yo. Asino nga iti kami natangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. di kag saw ti kasta Nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbig kag bibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto Nanang. Di kag saw ti kasta. Uray awanan ni Tatang. Tanda kami pa yung kalagiti at puyo. Tanda kami ti agbali na kabinladang niya. Itan ti maudi arabi iti pan nakalamay ni Tatang Nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nantuman ang akwarta laang di kasapulan ta. Uray pay, ipakaam mo talang tananang. Uri saanan. Saan man? Ala, siyak ti umawag ka ni Manang. Kat! Anya kumakanyak no natayan ni Tatang. Awan maramida ka. Tadyak magtangal tibiyag na. Sige, makamu ka. Ngayon ipakaam mo kulatakin ka Manang. Kastapay nga rod, bye. Dagiti buwisit itibiyag ko. Kanayon daklarang rangan. Naitabo ng tibang kay ni Tatang Nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin Nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, Nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man unulakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makamo. Alaos to Nanang. Di kay unay agliday. Tamangan na makapadakas kada kayo. Agawa am tag drive, Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang ano madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo adago si Jayan Dananang. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko ma.
Apay nga sandak nga inuray, tapno nakita ko matibang kayo, sagbay nga intabon da kayo. Manang, Ben, apay di mo yung baga kanyak titabon ni tatang, tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka, edi mawagakan ka. Tay pakamok api mo sa ini tatang. Nagalas ti ugalim. Managi mula ka iti sakit tinagam. Kat mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dito nagkurang da kadata. Kat kastante isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baban iti bukod mo abanog. Ngam linipat mo nag iti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Kat sana nagbabawyan ni tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagawanan na ko matatang. Nga po'y tinaalas nga ugali ngay pagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tatang. Sana namang ngagdagit ibagbaga manang. Kat tinagalas nga ugali. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti anak mo ka. Malaksid aman nagimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manang. Gura tinagturay iti kaunggam. Awan serbi na ako nam anak kaadal ka. Nukas tamat ti ugalim. Pagawanan na ko ading ko. Nagbaligi ka man iti biyag, nga awan na itulong dagiti dadakkel mo kan ka, saan ko maaday tati pangguraam kadakwada. Laglagi pam, ano awanda, awan kamat iti daytoy abiyag. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag di tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ay! Talagamat na. Nabanita ni Lando Baknang na jay. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan ko na no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan ko na. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day takin ati dugti imam, Anya? Amo mi asi ka tinagalaala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone ang mga nuin lakom. Iso nakagatang ka iti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di ka glibak. Angam ka po tagkakaduan tayo, kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to kan kuan iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka. Lando. Sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragraksakan. No kasta, datan,
Anya datan. Agayan ayatan Ay kat una. Tas sinong bata nakarudan. Di agayan ayatan. Nasaysaya at tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kaitan kay ayatan. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaan. Saan ko mapay nga italando? Nakababain mo't nagyana kadagos ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinong-batan ka. Sige, kalpasan ti dua lawas. Yawit ka ni jibalay. Yam amu ka kada mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana pare ko deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balay Lando. Nagdakkel. Gan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isa saan ako na mas daaw kanayon ka amang libre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you nga, Gina. Ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! At dapat gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadagiti mayat nga gata. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Ha? Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakit din ni mama. Agyaman ak no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, kan? Uwanaw tan dito herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kastagayan. Apay? Agtatakaw nga mintay na udya katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Agmerienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. Sige, baka mo kay iho. Nangin mo, Gina? Agyan ka niti balay. Pakaidayawak launa, Lando. No kasta, may saka a waitress. When, madam? Amom, Gina, saan nagpilpili iti paray danak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Ala at ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan na babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir.
Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Ta siyak ti kaayan-ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakas ta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yung agnaudak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, Papa. Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga mintin nakarignak iti pundo nga ayan. Sigurado ka, di dahit. Amin ano, biyak. In break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti pundo nga ayan. Iso nga agbalbaliw akon, Papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasayat mo. Naamiris ko mitlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara mitlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan-ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Wan Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Iso nga da kwarta kita. Inlakom? Wan, tako namad ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak kadakwada. Katita, nakasapol akon iti panggadak. Iso amang rugi akon nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kaya sika, dito'y kabalay Sikat yung mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta. Ha? Basi ka sagsangaribo? Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nagpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantain kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon kaniro di akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi ito yung naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya, matin ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy? Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasang may data. Ibabayin na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako, ma. Sana na maulit pa'y day chay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pay laeng ti simrek diti balay iho.
Ngamjak na imbagbagakan ka. Dadyak kaya at aguraan na. Tamang ano ko na tumanan na makibibiyang akiti love life mo. Anya ti atap mo ka ni Gina, mama. Asaan na mapagdalkan? Iti sabalya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay idi, napana kita yan ti amiga. Hangam di nalam mong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Ah, Idi nakita ka rin waritigay, kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman de. Inuwaga kadagos ni Rudy akasinsin mo, isa din siya, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksid iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing singko, nalabit asimrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklang roda niti kwentas, ngabkas jay palang ti naramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbiddot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngamkas jay ti naramid na. Awan serbi day ja babae lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay Maika. Gumabadi mo kadwa ni Gina. Ay na yung bagpay ni Gina. Magbibiyag kita nakaslaren Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Ay, diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, lando. Da kami do may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso, talaga di na may katiramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Wanlan do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Diyak impagarabakas jay kami, Gina, papa. Napintas nga pa iso. Iso na inlava kan kwa na. Hanggang madimad ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag ti babae nga kalaysam, iho. Wen, papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita, sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas katiyawid mulatan iti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Isonas kinaro datakdiran da ita, iho. Wen, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin.
Kat nakaturugan dagiti pada ka preso. Agbabawi akitan iti naramid ko pa nagtakaw. Kunak no malusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di raos, ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Iso tim pagatibaklakan man. Kwarta lagahan ti kayat mo kanya. Ha? Ni, sana pud na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya ti nakasaritak? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat ti may karikanyak. Pudno na pintas ka. Day ta tinakainlavakin ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka ni ti sabali agundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati karik nagbalbaliwag. Pagsayatam launay no agbalbaliw ka. Para maglakad ka na ita. Ingam na ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando? Awanan ti mariknak ka panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita ka. San? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando! Pangaasim kuma. Sakbay amay karsel ka, agpanunot kapay anaimbag, sakbay ngay tuloy mo ti dakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakas nga ramid, dakas mat ti ibunga na. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Pare Dino, makaruwartan diti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga iso tinang tulong ka data. Tanagbabawian tan dagiti nagbasulan ta, pare. Wen nga paiso, katagyaman tayo ti Diyos. Kamo dyanan na. Nasong bata nang tinabayagan nga karkararag ta, pare. Wen pare, katagyaman taunay iti Diyos. Mina bakit? Kailiw kayo na yan. Oh, kailiw da kamatan, Gino. Ay nangagyaman ak, makadanada kanitang nanayon. Agsilibrar tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya ti Diyos kada tayo. Gino. Daytoyen ti sungbat ti kanayon nga ikarkararag ko. Kabayatan ti kada kiji pagbalutan.
Ay na, may kawa ka talaga. Sa bali kaitan. Talaga nagbalbaliw kan lakay. Banag apakaragsakak iti kastaunay. Wan bakit? May apo Diyos din na magbaliw kanyag. At tinasusurok may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat ti kada kiti pagbalutan. Lakay. Iso nga itatapinatgan ti Diyos tikit daw ko. Subalitak na ita. Babaan iti panagserbik. Wuno pa nang ikasabak iti sasaw na. Hoy. Iswasi ka. Pag-asim. Tadi kagliway nga kararang bakit. Wan, talaga akas tatar aramidak. Talaga naragsak ti agserbi ti Diyos, anya, pare Gino. Wan pare din na. Sa balya talaga tiragsa ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaungkam. Wan pare, iso nga itultuloy ta kung matiagdayaw iti apo. Wan pare. Inkarita na ita idi at tatapay di pagbaludan. Iso masapal atong palanta. Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan iti agnanayon dagiti asawa ta. Uwan nga ron, Mare. Kat amom. Ay na, nakaragragsaka. Nakarkaro pa'y kanyak Ngamen, nakarwaran ti asawa kiti pagbaludan. Kansaan laday tati pakaragsakak, Tina. Namimpinsanan na nagbalbaliw ti asawa. Uray ni Dino nga asawa, mare. Ay na, nakasingsingputan. Kasla saan nga iso tay sigod at tiprong nga asawa. Ay na, daytuyin ti sungbat dagiti kararagta, Mare. Awen mare. Katsapay la kuma, tagtultulo yun, ti panagbalbaliw, dagiti asawa ta. Ginaw, pudno gayam tinamaga nakarwar ka ninyo pagbaludan. Wan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kayat mo asawan tata. Hehe, nakarwar ka di mabalin man ang tiagbasal. Saan ang tata? Nagbalbaliw ako. Imposible mo daytan. Hehe, agtal na ka man. Sa usaula dayta, baliw-baliw. Awan dayta. Saan man tata? Nalawlawagan ang tinakaulapan na panunot ko. Naamuha kong tisasaw ti Diyos. Kaya na do tinadal ko, iso nagbalbaliw akon. Mangas kasaba ka matayin. Ay, madinsa. Maday, sana may bagay kan ka. Silang adenggain. Nagbay dumaragsak ti mariknam, no adda kay ti apo tata. Iso nagbalbaliw tayon. Tanda pa'y guntaway tayo nagbaliw. Tal na ka mamedita. Makaihisim Maday, sumgarak ka na kitang ibagbagam. Pati ka di musika. Mangas kasaba ka matayin. Dinaw. Awan dakas na no ipunan nagtetisasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na. Saan na kayo nagitay sigod ng amok at Gino kandino Pinarsuan na tayo ti Diyos, tapno agaramit itinasayahan, para iti pakalidayawan na, tata. Mabalin yun sa timang misa. Kapu ka nagiti bagbagayaw. Tata? Ay kagtulag kayo na ka ni Gino. Tamang ipatakter kayo ti simbahan. Pasensya kayo na. Angam sana pag-aangawan ti maipapan iti dayta abanag, tata. Naimbagman tasan kaya nauram iti kastang ibagbagayaw. Kano ex-convict tayo. Agbaling kay ka mga kasaban. Imposible to ka. Agyaman na, tayo nawat nakman na nakas driver yung madam. Agyaman na kiti pa nagtalagyo. Wen, talgan ka, tasigod mo't a driver na ka, day di asawa. Chi. Iso sige. Imanehom ti may sa a chipmi. Agyaman nak, ma'am. Kasapulak at talaga ti trabaho. Agtalaka ken ka.
Kat sapay la ko ba? Tadi mo dadangilin day tapa nagtalag ko. Uwan, ma'am. Ikari. Ay, apay nga impayag ka mo ko ni Gino di may sa jeep mau. Kabagays, amom lang arudan ti sigod nga ugali day di ataw. Nagbalbaliw mo't siguro, Manong. Kabagis aya. Damula day ta. Yung nagbaybayag, subliman ng ti sigod nga ramid na. Manong, Apay di ka na didigra. Ito naramatan naman ang tilugan mo nga takaw. saan mo't siguro, Manong? Itatanasa pa pa'y bawiyam tilugan. Ipamanihom iti sa balay. Basta sana day di ataw. Tas siguradaw. Maulit man ang tinarabid na iday. Ikan tayo iti tsansa nga agbalbaliw, Manong. Sibang putmatan. Italang day ta kunak tumay. Agin sising pila ita. Ngim to nagbaybayag. Balik sa dati manain. Nay, papanam, dinaw. Biblia man ang tig-iggamam. Intay makimisa, tata. Iday, buti tiarak tig-igpilam. Ngimita Biblia matan. Una, tata. Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sising pait. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngam rinukar magayap tiya ramid da. Tata? Umay kakiditag siya ta. Sardeng kung dahit abisok, tata. Ay, umay kakidain. Daytoy. Masala tagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salanga. Huwag ka day. Isa mau. Malaala-ala itugaw mo. Agsango taman. Ay, naapula kay. Tabartak ka. Nalalala, sumarkan. Pasensya ka na. Bakit ka napasubo? Ay, apo. Kanya nga iti kasta nga style mo. Nabartak ka. Nakaigpil ka iti Biblia. Diyak mga rod na pagkudkudan ni tatagor niyo. Sorry, bakit? Pare Dino, kita makaliplipat ka sa amin din. Awan pare. Diyak kaya ti mauyaw-yaw. Anya, Nagbabati pagkit-kitaan dagit itatao kanya. Dahil tayo nasingpita. May mayat ka nagbalin ka dakis tang gumato ti panagkita dagkan ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lupong. Nagbalbaliw ka nga rudan. Apasublian pa lang ti sigo de vision. Awan, buring ti biyag no nasingpit ka pare. Pangasin, Dino. Liklikam ti dagas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala nga buring nga ron. Kan kagurak ti mauyaw. Maditagin sa singpit ta bakla ti panagkita na kin ka. Jack mo kata nga awagan na kita bakla. Palagip lang ka bagis Agandad ka. Paliwam ni Ginaw. Mga agpaspasimple lang. Mga aramatan na lang. Ti panagin sisingpit na tapno makaluban ti rinukar nga ramid na. Apay, Manong. Anya nga aramid na. Ay tisigod nga ramid na. Huldaper. Uno agtatakaw. Manong, dakkel ti panagtalik ko kan ni Gino. Ang buka di nan sumlian ti sigod nga aramid na. Tigo na Ang di mo lamaw. No niya talaga diskarte na mait. Kita ni kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damaw. Ita sinublian naman ang tisigod nga ramid na. Manong. Iso apaliwam da Ginaw. Sa payawanan ti asawam. Kasanaw nulukon na ka. Awan ti mangisakit kan ka. Tanatay mo ti asawa maun. Ay namare, naimbag ka pa Nagtali na ti kinasingpet ni Pari Gino. Anggam nilakay ko. Awanan. Nagsubliman ang tisigod nga aramid na.
Wen ka no nga rod, Mare. Na istorya ti asawak da ita. Ay na po, ag problema akman nga ruden amare. Kanayo na nabartik ti asawak. Sapay sa bali ti bartik na. Humamon iti apa. Ay kat di mo sardengan abagbagaan, Amare. Anawon, mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimpagpay nila kay mo. Ta nagbalbaliwan na namin pinsan. Kaasi ti Apo. Nagbalbali umatan. Sapay kumaa. Tagtultulo yan ti pa nagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay kat diskarte ka mo ita. Siyak lamin nain. Ha? Dahil tati madi kada kayo o babae. Tada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mga ipaay iti amin akasapulan ti balay. Makitinulong kayo mo ta. Anya? Ay na, talaga nagsubliman at tisikot nga ugali ti asawak. Adakan, Gino, lakay. Huwag bakit. At ito'y tinapasada kitangal daw. Mangibati ka mo tita allowance mo, ah. Saanin? Gatangam amin nakasapulan tayo diti balay bakit. Pasensya kan lakay. Hindi kan matulungan ng trabaho tani masikugak mo dun. Tsaka't ngagtrabaho ka, tamabanog ka. Ang mga numapigtaran ti sikog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tasi katiintad na katakunay-nay ko iti biyag. Nakasingsingput kan lakay. Kastamat kan ka bakit? Nakasingsingpat ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Ep! Dinaw! Di kagsaw na. Apay ti ko namjak masipsiputan ti araramidam. Isublim ti taya. Magpasaw. Sana, inabak ko nga rodan. Isublim day ta kunak. Manjak, inabak ko nga rodan. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga eh. Imukaw! Anay, kutsilyo. Tayo iti pang balas ko kung kaalakay. Pakawanan da ko, mamadam. Di da ko may pabalaod pa nga siyaw. Masapul nga ikarom tinagbasulang dito. Kasjay lakalaka na ti panang pukaw mo iti kabsat ko! Pakawanan dak, madam. Pagbabawiak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam! Dino, abay anaaramid mo ti kastuhi. Nailaw, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan. Ngam no apay ngamin na sinublihan man ang tisigot nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kayat ti pagbalodan, tina. Diyak kayat ti mabalod. Ano sama? Ikarom tinagbasulam. Nakautang ka itibiyag, ti pada matao. Iso abayadam daytoy iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan ka idin, di ka din nagkanyag. Diyak ni namnama, mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok aminin na alogan ko. Tapumanaw ako dito'y Pilipinas. Alain da kong dagiti anak ko ijay abroad. Katijayan ti pagnaidak. Madam, Kat nukayat mo. Gatangamon. Ti iman manehom at jeep. ma'am, awan di pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti binulan. Agpaiso, madam. Wen, itid munton iti katalag ko ti pagbayad mo. Ta iso, ti pangitalkak iti balay ang mapanawak dito Pilipinas. Sige, madam. Kaya't ko, katagyaman ako unay. Talaga na yat unay ti Diyos lakay. Wan mi na bakit?
Dagituyan ti bunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Huwag bakat. Kat itultuloy talat ti agaramit itinasayaat. Agyaman ang tasim marungkar ka dito'y pagbaludan, pare Gino. Kumusta ka mo pare? Kastoy, kanayam nga gladingit. Pasarag sangit ha, no malagip ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kumpat ka iti na Marswa. Tayo so ti numero 1 ang makatulong ka pare. Uwan Gino, kasta tiraramida kitan. No apay matgamin na naramid ko ti kastay. Apalam ka. Ngamin, nawaya ka lang arudet. Naragsak ka pa eh. Takadwa makanayong kisibubo ka la pamilyam. Apalam ka pare. Di ka mapukawan iti namnama. At ang tupay gundaway mo. Kanadamanan gundaway mo agbalbaliw. Kat na may kankamanan iti gundaway, amakarwar iti pagbaludan. Ipamay samton ti agbalbaliw. Pare Dino. No nagbasol ka kat na ikan kay ti gundaway amang ilintag iti nagbasulam. Ipasnak mo ti agbalbaliw kat di mon sublian ti sigod nga aramid mo. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rabiin, gumawan pa ilang di apo ko yung tatang. Ay, yun na hindi dyan, Obing. Kanay, nakastitararamidin na. Apay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unay kit din tayo dyan, Obing. Ay. Tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti ri daw. Nang bagarabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartag ka madan. Ala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit ti ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko aya. Jimson, Barok. Agyaman akmanin, ha? Awan na nyaman na nana. Saan may kumapalubusan nga gawid, ang magpilit man. Iso ngayon tulod ko. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuluyak nga ro doon, nana. Sige, Barok. Agyaman akmanin, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidem. Maasi ka kumamot iti inam. Ken siyak met nga apong mo. Di mula mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo maibaga ti kasta.
Takanayon kabet ngagbartek. Among kadya delikado ti kasta nga raramidem. Agbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Agadal ka kitdi. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. War tayo man kitdi. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen! Ngamsaan ka nga ikanta pagbartek mong tumot laeng. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon at ipagdawata. Alamot din apong. Sige. Agto'y ti sa kagasot. Ingka gumatangan iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang gasot laeng. Saan nga umdas da ito'y? Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas ko. Anya, ay, nagnginan. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yung tiba nagbarbartag yung jagayim mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jakayatan nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana gapot agul-uli makaklata. Ket yat adayo matikas tangar aramidan nyo. Agayab pa iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Ada idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Ha? Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunak tupay kat. Kursonada na ka ni manong po, Julie. Mabain la ang mga klon kanya. Umay ka no sumarong ka rin balay. Intun malang, Grace. Kat adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka la kanyak takapsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag balin na plastiken ka. Ngam, saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laeng. Din to ta ni manong mo kat 30 plus nan. Nakaya na maidilig ka niya. Naimbang nga orasyon, Nana. Mabalin na sarungkara ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang altaw. Kanya? Sa dino tinapanan na, Nana? Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanaganak nga ruden barok. Di man lag-text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyak dahi tatik ko. Basta tiyan mo, kahit agayata ka ni Julie. Kahit no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, manong. Ano basta man bilang, awan mabalin ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kasla kay kayat ko pa'y kitin makiasawan ni Julie. Kanya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay, no siya klamay sa. Pangayawan mo laang dengdenggen na. Nasaysaya at numakiasawan tatang. Baring agtal na. Ha?
masiguradong nga rod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema, no makatumpong iti barumbado a lalaki. Ay kapilin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki, ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi, no iso ti pakiasawaan na. Ay, unay met nga ng anak mo. Manipod may barkada. Awanan! Timbang sito nga agsasao. Wen nga ro tatamay na. Sana ka makatugturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramid. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asapay la kumatakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Atoy pa Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maul-ulang akuan. Alagi din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Atoy. Maudin tayo. Okay. Okay. Kasta Aday ka. Okay. Agawid akon. Inton bigatan. Itulot kanton. Carlo, amangan nom, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruak net. Wen nga, saan tamat nga gaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulitag. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang kamat. Kasano nagbunga ti pan na kailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isat mo kiti. Isat mo pa Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madya talaga ti ritnak. Pagiso, ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo? Julie. Pakita na. Kayo ba? Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya na ita? Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay kayo maramida. Bye! Carlo? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mo tanang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano da ito yan? Hindi kaya namamuan da nanang. Ta sigurado ang magungtan ka. Julie, ada sa nga ilid. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilid. Uy, nanang, umayan. Amo ko ti aramidag. Na, Julie. Anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay nga agbakbakwar ka? Masikugak, nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti amana, taintarayan na kun.
Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti si Kugko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti si Kugko. Anya? Imbagam ama si Kugka? Amuna ti kasasaad mo? San? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamot laeng. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukwam ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuam da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wenno saan. Anya day tanana? Jimson barong. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog kan kuana. Kasta ka di? Itatana ang muhamon ti kasasaan ti anak ko. Amog maupay ka, Jimson. Hanggang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Isu nga ibagbagakon ti akpaiso. Masikog ti anak ko. Isu nga dapay gundaway mo nga agbabawi. Sumapol ka lang niti sabali nga sawaang baro. Ay-ayatak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mangikasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no saan tapay lang agkasar, Jimson. Apay mat? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin ka. No nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, mat. Papanam bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansa naman ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw-awit. Mabalin mo takta. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaeng anak din na ken ka, Jimson. Awan panagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tantikas ta pa nagsasawam. Pasensya kan. Ngam ibagbagak klaeng tipudno amarikriknak. Ken, no saan na ka makaawit, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni ti sabali, Carlo. Abuan, kahit kalata. Apay kiti na saan? Ramanam tayo. Carlo, arak kan sigarilyo lang ang tibisyo. Diyak pa'y napadas tinagsyabu. Isungaro ta padas sa mita. Ala na, mayat tayo. Numapadas mo, sigurado sa pulim to. Carlo. Ito. Padasam kitin. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga, paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, Siyempre. Kayat ko ti maadaan iti ado a kwarta.
Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manin sab tamatawen. Ado manin ti simbang pat ala ko tayo. Milyones manin. Tik kwarta no kaskasano. Rito, itoy! Awan ang tignay kidakas. Ingat tayo na giti mayo. Alis kami! Ha! Diyos kay! Dagay pulis! Kasano da ito yan? Tintaray! Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang! Jimson! Tulungan dag! Diya kaya ti mabalod! Tulungan dag kuma! Ay, apo! Namin anaw abinagbagaan ka, naku! Saan laeng asyak tinangbagbagaan ka? Adu kami! Ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ti pinilim abiyag. Unada nga Roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspudpud ng anak. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Agawanan na kuma. Kandi na kumasinaan. Ladingitag, agam na po ka ti panagahat ko kan ka. Total, imparupam mat kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi, sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akot kanyan. Jakmat mabalin ngay pilit ti bagikit ka. Basta, di ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikakararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulan ti anak mo kan ka. Nakapsuta ko na. Gapoy agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka magasikaso iti apo ko. Kasanungatan. Sa pagtrabaho kiti sa bali lugar na na. Kastaya. Ay naapo, awang mga minunday di tata nga katulong ako ba? Marigata na, barok. Numaitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Ha? Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Ipatag kong kasputput ng anak ko. Iso asahan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtapi masyar ka dito yung pagbaludan. Wen, kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni Mami. Boy, anak ko, dakil kan. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik. Wen anak ko. Ay na, dakil kan. Kailaw ka una yan. Nakapsutan ti inam. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa ka. Taedayan ti pagnaadan mi.
asawa. No kasta, nangasawa ka. Wen, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, Boy, anak. No nagsingsing putak ko, Maidi. Saan ka maisina kanya? Pagbabawayak dagiti ngay nararamit ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ati ka sa saad ti anak mo iti pudermida sawak. Saan may abaybayan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni Mami. Mapan kami pa'y, Mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingput ka kuma, anak ko. Kat dinakto kumaliplipatan na ina. Adak lang dito'y amang ipatpadakan ka, anak ko. No ammom tinasaya at kan saan, ammom aliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturungkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman tayo kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Loring. Kakin ko ko iti day ta apakanan. Ito lang kami na makita day ta babae. Napunaw, kaya nag-aamot tirupa na. Hoy, pare Apollo, di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Taya. Ay, sinalbag ka, Mat. Adala nga ro din ni Risa ang asawa. Anya ko man o da asawak. Naglaw na nga iso tikit kita nita, pare Apollo. Kubit-kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama, pare dyan. Makiam-amu akin ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga may namadlaw nga ada asawam? Ada anak pa yan iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka din. Kunak no agtawan ka la iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangan. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mang rabrabak, Myra. Talaga nagubing tilangan. Saan ka nga grupo-grupa amisis? Agyaman, nak. Mabalin ka din awisan ka rumwarin doon madamdama. Ah? Sa dino ti papananta? Intag pa siya riti parke. Ano saan, intag buya iti sine. Sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kas nga roda? Sukunon ka dya pakanan, kalpasan ti trabaho ka dya construction site. Myra. Among ka di aramidan pare Apollo? Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawam. Tanag mo na ya pare dyan. Dito maamuan ni Risa ti raramida. Luklukwam lang ti asawam no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Myra pare. Sana bale, tadayo mo tiyan ti asawak. Di nanto ammo dahi ti raramida. Anya?
Basta datalang ti makamoy ti daytoy ha. Awanan ti sa balipay. Nagawid ni Apulo nga asawa, Risa. Ay, saan mo tatang? Apay ka di? Kung ano nagawid. Nakita ngamin iti agsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ne, apay ngay, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isu nga rod adamdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmet nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Muna mo't gaya mo na simangpit ni Jan. Malabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Ay, nalabit akas tatang. Ay, inka man kasarita ni Jan. Tapno maamwam. No apay asaan daan nagkuyog ang nagawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa. Saan pa ila makawid ni pare Apollo? Ado pa nga minti trabaho na dyan construction site. Kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Apaman amalpas dyan aramidin da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kankwana. Kwa, awan ti ba nga pagdanagam, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka ko maabaruak pa'y. Awan ti rumba nga pagdanagan. Apollo, Napudno ti panagayat ko kan kamera. nga uray adan may isa nga anak ko. Ay ayatan naglata. Wan, Apollo, pangasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kun ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na kamera. Di kagdanag. Si kantulang ti babae nga ayatan. Ano kasta, adan relasyon nyo ka ni Myra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Myra. Ay, Apay nagsanay ka. di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitiraramidam, ha? At dayta ka manin ako na pare. Sa anak mata seryoso ko ni Myra. Kaya't ko lapagay ayaman. Anya? No maala konti kaya't ko kankwana. Inutag to matente umadayo. Ay, sinalbag ka mat, pare. Kastagaan ti plano? Talaga met. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mo ni Myra. Anya? Total, diyak mat imbagbaga kuha na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Itay pa nga agriring ti cellphone mo, Apollo. Api adi mo sungbatan. Kwa, tikapsat ko ti umawawag. Nalabit at dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagtibaganakan ka. Di mo ikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. San asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kankwana nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na Isu adi na sungbatan ti awag mo. Adun adaras asaan asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kankwana nang. Ay na po madanagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na ti awagam Amom no kumustan ni Apollo. Ay, wen gaya man niya. Sige, nilangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga madanagan ako. Kaputa jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka, Matrisa. Apay ka di? Saan nga minasungsungbatan ni Apollo ti awag ko kankwana? Ay? Sa dino ka di ti ayan na? Kan anya ti araramidin na dita, dyan. Kwa, nagkuyog na iti furman me. Adalabit na pananda. Anya? Wen, kasta nga pwesto. Ada na pananda iti furman me. Iso adi na sungsung batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kwa na nga imawagak Wan Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kwa na. Ay, sakti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ikaskaso pare dyan.
Sakti makamo ka ni Risa nga asawa. Doon nadaras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahin na ka, masyanak pa yun kan ko na. Anya? May ramraman ang itikalukom nga raramida ma. Ay, Jack, amo na niya ti sungsungbat ko kan ni Risa no kas diya nga umawag. Basta ipagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti raramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Impagak matan kan ka pare dyan. Samat lang agbayag ti relasyon mi ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kankwana. Dayta lang ti kayat ko mapasama pare. Sa balit agparparik na kanya bakit? Hapay ka, di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin ti anak ta mangururay kankwana. Ay, awan nga rod Saan pa yan nga gipat patulo diti kwarta? Imutang kanyak iti ni Risa, iti pagbayad na iti tersina, tanda utang na, kansing-singirin dan. Kasano na makautang? Kat saan mo ito namangmangtad ni Apollo nga asawa na iti kwarta? At dan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar arami dan iti sana nasaya ni Apulaw? Tasyak ti makalaban na. Awan tirong mga pagdalagam kanya, Risa. Makumi kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di. Agan-anad ka nga rod dita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Kat, kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan kan tulangan no kaano kagawid. Ano pa yung amin ti trabaho mita? O sige, ang subli ako ni ti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawan pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Saan tayo nga ita? Anya? Ay, Oh, apa yung nagsinay ka? Kalata nagseryoso ti rupa ma. kasapulak ti tulong mo pare. Anya klase tulong pare? Pautangan nak man iti kwartam. Bayadak tumot lang. Ni, pangaramata mi ti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan na. Anya? Pangasim pare. Pautangan nak. Kaputa ka sa pulan launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare Hindi ka matulungan iti day tabanag. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan saya day tangar aramidem? Lukluk kum lang dari sa kan Mayra. Pagbabawyam to day tangar aramidem pare. Tandanam day to ingin bagak. Pasensya ka na. Agam awan maited ko a kwarta. Mawatan ka, Apollo. Apay nagsanay ka. Anda ka di parikot? Kwa, awan. Di mo lang tanikas kaso ti panagsinay ko. Kala ati panagliday mo, Apollo. Patsak nga da pa kariribukam. Pakawanan na Mayra. Ni. Apay nga kid daw ka iti pamakawan. Gaputan nagulbudakan ka. Anyat kayat mo asawan. Anda nasawak. Anya? Wan Mayra. Pakawanan na. Ngayon limad kong anda asawak. Apollo. Makunkonsensya ak. Iswa, kaya to awas-wasan tan ti relasyon ta. Sapay lang ko matamawatan na ak. Subli akong ti asawak. Nasaya at magtanaka-amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawam. Agyaman na kiti pamagbagam kanyak pare dyan. Na-amiris ko adakas der aramidag. Saan lang amin ati asawam ti nakabasulan? O di ka ti tinamarswa pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon nakadamagan kanyak ni Risa tunggal agawid ak. Mailiwan kan ka pare. Uwan pare. Agawid ako ni ti kabita na panawin.
Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo. Risa, asawa ka. Inarakop na. Pakawalan na, no nabayag ajak nagawawid. Apollo. Ikari ka dyan ko naman adayo pa'y. Saan ako nagtrabaho iti adayo lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. Sana dito daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrikta. Si mangpat gaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wala kay. Ah, Nagpuskol ti pa nagrup-rupan na. Saan la ko man na nagpakpakita? danugak tupay. Ti amo nga taday dyan lalaki ka dyan na amuan ti naramid na. Bayam latan dagiti agasawang agsarita. Patsek nga mo ni Risa tararamidan na. Ay, No saan nga imbaga kada tayo ni Jan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo tinamamuan tagpaysaw? Sapay la kumangrod. Tasan nga kamali ni Risa iti pangedeng na. May papan iti panangisina na ken ni Apulaw. Saan ka kadya naragsak ta si Macbeth akon, Risa? Itay pwede ka matagtagari, ha? Saan ka kuman ang nagaw-awid pa, Apollo? Anyat kahit mga saman. Naakyon kumatan, adin akong kayat. Anya ka din dahi ta sasawan. Di kan agpamarang, Apollo. Amukon nga adda babae. Anya? Mayra tinagan ti babae. Saan ka di? Apay a pinanawam ngagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya? Nalawag aminin kanyak, Apollo. Awanan ti rumbeng pa'y apagsalitaan. Pakawanan na, Risa. Nagsina kami ka ni Mayra. Sikat ayayatek. Ulbud ka. No talaga nga'y ayatanak. Saan ka kumaan nagaramid iti saan ang nasayaat? Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Ken panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akon ije balay datata ken nanang ko. Agsinatan. Di na kumamat panawan. Nakamiris akon. Ikanak pa iti may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid mo kanya, Apollo. Iti kaano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na. Naimpudno ka ni Risa nga da babaeng pare. Mawata pare. Nagdamag kanyak. No niya ti mapaspasamakan ka. Diya akong nakapaglibak pa ya. Kat impudnok nga da babaeng. Awan ti rumbang ikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di ti rumbang ikid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramit ko. Agyaman na kata naka-amiris kan pare. Jakla ko man nagaramid iti sana na sayat pare dyan. Saan ko man narakrak ti relasyon mi ka ni Risa? Sana ka nagkurangan ng bagbagakan ka. Agam nagpailuyos ka matlatay ti Riknam. Inaramid mo ti kay kayat mo. Nakirelasyon ka ni Mayra. Oradan asawa. Agam di ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulitin tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanaknak mo. Tinasnaban a panagbalbaliw mo. Pasig akin na imbag ti ipakitaan pare. Aramidag dahi ta pare. Jak kayat amapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan naklaan ni Risa. Nagpuskol mo tanti pa nagrup-rupa mapulaw. Adapay laganas mo ngagparang kada kamay. Tatang. Di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko a babae raw. Buwanaw ka! Umayak ko magkid daw iti pamakawan kada kayo. Nagbabawi akong ti mading aramid ko. Ayawanan ti adu pay asaw. Pumanaw kan tamangan no madangran ka pay. Naimbang nga oras mo, Risa. Ha? Ni, Apollo.
Kunak man no adda ka ijay abroad. Nagbakasyonak. Tapno ulit ti umiagkid daw iti pamakawan kan ka. Apolo. 5 na taon tinapalabas. Nagbabawiak ti basol ko. Sana ka nag-aramid iti sana nasayaan. Anya? Kanagururnongak para iti napinta sa masakbayan ta. Sapay la ko mata mapakawan na kon. Apolo. Inarakot na Krisa. Kaya't ka niya sa hunday ta napakawan na kon. Wen, pinakawan ka na, Apolo. Agyamanak, tanasong batan matlangan dagiti kararag ko. Mapakawan na tumatlang. Ikarik, di kanton pasakitan pa'y. Namnamaam day ta. Awan itdan ti dakas nga aramid. Agbaliw kan ta mga nawantun gundaway mo nga agbabawi. Bueno gagayem, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya tinaramid mo iti kawis ko? Anay ko tibok ko, madam. Hindi na pungutan. Apaya na pisang timanggas to'y bado ka? Tsaka mo na pisang timanggas na, madam. Amum ka dinuman no ti balor da ito'y abado? Ha? Alona? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado. Tapno amam. Kit-kit gaputa na pisang ti lilaba am abado. Awan ti sweldom itapulan. Anya? Ha? Day ta ti magkanab ti kasken ka ababaunan. Sana rumbang ti kasi nga naramid mo kanya ulo na ababawanan, Adelina. Rumbang lang tinaramid ko kenkwana. Tapno agnakam. Awan ti karpa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas day tangar aramidem ka nagiti babaunan di ti balay. Anya? Sana mo't ngayong gagara amapisang ti manggas ti badom. Naglabamat ti mo. Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana nasaya kanyak. Saan lang matan ni Alona ti pangipakpakitami ti sana nasayaat. No di kat amin dagiti babaunan ti balay. Anya? Adda matarik na dagiti babaunan. Iso pangasing. Tadi mo mat idapas pasakitan. Jessica. Apaya nagluto ka iti adu asidaan, Iso nga minti, bilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak amu madam. Tiyawanan bain nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laang iti kwarta. Hindi na. Anan tayo amin dagita asidaan. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaunan. Anya? Pakanam iti naima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wen, sana rumbang nga imutam dagiti babaunan. Saan na babalin? Ah. Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanam kiten iti ang kakaima sa taraon? Ay, panawan kayo pa, sir. Madam. Di ka pumanaw, Jessica.
Ingkakit di ayaban, dagiti kakadwa mababaunan, taglalang lang tayamangan di tilamisan. Ha? Tadaulan ti ulo, Armando. Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaunan. Puston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang ti mangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laang. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni Madam? Agap-apply mo't at driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da Madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no ang maanusan ni Miller ti ugali ni Madam? Iso nga ag-resign lang. Anya? Damag ka. Saan ka no ngayon intod ni Madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat lang ngayon. Nalabos ngamin ni Madam. Ore siyak. Di na paintod kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni Madam. Agsapulak-laangan iti sa bala pagtrabahwak. Ala, asino laangan nga iti mabati dito'y balaydan, wagikat ka mo to na luna. Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tayo. Anya? Tilaang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay. No saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Ay, wala luna. Si Mang Putputan, di kasukat ko driver ni Madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni Madam. Bay akong uray di nanitid kanyak ni sweldo. Tinapatag, makapanaw ako niti dahito yung balay. Miller? Agsapulak lang niti sa balay pagtrabakwak. Diyan nasingsing pati amok. Sana kas ka ni Madam, tagalas ti ugali na. Nalawa gayam ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando, alaw na. Wenre, mansyon ti balayda. Talaga gayam babak nang da. Agkakangina, nagiti kagawan da. Wen are. Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kanada pa'y antik a koleksyon da. Nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigwa kagawaan. Kasta? Wen. Sige, panawan ka pa ito. Ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, Alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunan. Wen, apay? Kwa, awan. Lipate mo timbaga. Awan parekot iti dayta. Siya kung ti makamo. Isung awan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Uray, sino dyan kinasaritam? Itay ka kadipay dita, Jessica? Ay, inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Asino day jaya kinasarsaritam? Anya ko matibibiyang mo. Naskan ka din ay pakamukan ka no asino ti kinasarita. Aramidam ti trabaho, taramidak mo ti trabaho. Sa dino ka di pa iti papanan nyo, Madam? Ay, awanan re. Agawid ta ni jay balay. Madlaw ko na bannog kayo, Madam. Panagkunat, masapol yung tag-relax. Anya? Agrelax? Uwan, Madam. Ada mo ka lugar ang mabalin nyo, apatid. Oh, kasla kayat ko na itangay pagkamari. Ano kayat yung Madam? Mapansin ko lugar. Sigurado ang maliwliwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodre. Kayat ko mati makarelax. Magustuwak tinang ipanama lugar kanya, Ray. Kung akon kat magustuam da ito yung lugar, Madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwakan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam da ito, Madam. Gata, amom ti paggugusto ko, Ray.
Dahil sa makmat ka, tambapaan ka dagiti kakastoy lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabayaga sa anak nga imimay ka dagiti kakastoy lugar. Gaputa, magkumikumak ka dagiti negosyo mikan ni Armando. Alamon. Ma'am. Alala. Danggayan nak nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mampet. Itamang payadarabian ka. Hindi nak pinakazarzarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Babartag ka asim Mampet. Kumusta dagiti negosyo? Naasikasum ka di mudla na imbag. Awan ti rumbeng. Pagtanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at no kasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. Awan din. Aginanakan, tani. Nabarbartag ka si Mampet. Sabaya talaga, Alona. Di, Timadmadlaw ko, anya nga minday tamadmadlaw mo, Jessica. Kanayo na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Saan la da ita tinadlaw ko kankwana, Alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkyaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliw mo. Awang mo't sa bali amadlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay, ala! Anya di ba mas pasamakan ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Diyak ing gagaramatin nagtibaso. Anya? Oh my God, man! Nay ko, di na yun, madam. Masaksakit, anak. Kirumbengkan ka katkasto! Di na kisubabag ti lababo, Pangasyo! Ito ti rumbeng tapno, agnakam ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta kasaritang. Sana rumbang tinaramid na kan ka. saanan, sir? Ang mga nadada makapungtot kanyak. Awan ti rumbang apagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na kan ka. Apay nga'y sakit mo dayjay nga, Alona, Armando. Wano? Adda relasyon nyo, anya? Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti mading aramid mo kadagiti babawanan. Rumbang lang tikas jay nga'y naramid ko kanya, Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay.